itu ino turabuthira kuma makutano kuthie Embu tondu thina uria twina umunene muno ni marima ya methiini wa barabara ino ajari kana mitino ironeka o muthenya mitino makeria 5 nundu wa marima wathi ndarasa ya Nyamindi erima ri ndarasa iguru wathi ndarasa ya Rubinga cio Kiringa Embu erima ri ndarasa iguru na marima maria mangi mecorite guku kando ya barabara no tuhoe thirikari no itu iturore na athari tori atha tondu we no ina makeria ya miaka 10 na kirutari ekolipea njega nigetha igeta barabara iria ingi na hau hangi no turore no iturorerie kundu kungi saini cia barabara ibao ni cia kurirwo no twire icokio hae na babu gekirwo necorwo ringi nigetha andu othe makorwo makiona uria barabara igana muthenya ucio ungi ngari nagwa makatho tutingia ngari o ithano tungitara tungiereithia ngari cio igwithitwe ni marima maya so ni tungioria thirikari gwa gitio matuiguire tha tondu thue no twaumirire na no thue tukaumira maturirikane nigetha matuthekere barabara ici ne tondu tari ungitare erima kuguru kwa ngari kwengira bau gukuria gugatagatini gugatagatini so erima riu ni rarie tondu nie kuguru kwa konene kwa saki kurengira bau ngari yera kwa erima ne thiini so ni tungioria thirikari tafadhali matuiguirire tha na maturorie ni maturorie na ritho ria tha nigetha tumenyere mioyo una bata gukira maundu mangi mothe na gukira mbeca so thirikari ino itu ya Kenya ni turorie tondu ino ni highway na ni enda kurorua na ritho ringi ngikora andu aria twathurire matirona barabara ino mutumia wari Gathigacagua arari Embu muthenya ungi abetukire aba nake ino kenukirire barabara ino ona akiona ateti makireka kuona marima ndona marima me barabara ino riu ni turenda kuga thio tutirenda kubuthirwa nae kuona kura cito riu ona thutha wa gwikia kura riu ona bandu batutetheke nika turakwira barabarani Onge rwa kwandika harimu guku bururi-ini TSC ni rurikitie kwandika harimu 10